Zavod za javno zdravlje Čačak dobio je 6150 doza vakcina protiv sezonskog gripa za građane Moravičkog okruga. Vakcinacija će početi ove sedmice. Domu zdravlja u Čačku distribuirano je 3150 doza, Gornjem Milanovcu 1200, Ivanjici 1000 i Domu zdravlja u Lučanima 800 doza. Epidemiolog Aksentije Tošić kaže da vakcinu posebno treba da prime osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, dijabetičari, srčani i bubrežni bolesnici, zaposleni u javnim službama, medicinsko osoblje, osoblje u gradskom prevozu, pripadnici policije, vojske. 50-godišnji Kragujevčanin Goran Nikolić, koji se odlučio na sportsko-humanitarni pohod 55 maratona za 55 dana, stigao je i do Čačka. Želja mu je da animira ljude dobre volje i prikupi sredstva koja će biti uložena u nabavku sportske opreme i rekvizita za centar Iskra na čijem je čelu. Reč je o centru koji je nacionalni projekat i kao takav jedinstven u Srbiji i regionu. To me je motivisalo da učinim i jedan lični, da kažem, doprinos društvenoj zajednici na način što ću javnim nastupom na drumu, mislio sam da sam tu korisniji nego u stolici upravnika centra, da dođem do svih korisnika. Rotary klub iz Čačka je uzeo učešće u ovom projektu i u skladu sa svojim mogućnostima donirao 50.000 dinara. Jelena Popović iz Čačka ne čuje od rođenja. Ipak završila je redovnu osnovnu školu, gimnaziju, a nakon toga i višu grafičku. Znakovni jezik ne poznaje, ali se odlično sporazumeva čitanjem sa usana. Pošto su moji roditelji rano reagovali, rano sam počela da idem na rehabilitaciju i onda sam krenula sam normalno u školi, sve u svemu. Imala sam veliku podršku mojih roditelja, ali problem je što sam se ja isto trudila da budem kao svi drugi. Nisam htjela da zaostajem sa drugima. Jeleni su roditelji bili najveća podrška. Sada su to i njene dve ćerke. S ocem je otvorila privatnu firmu za grafički dizajn pre 15 godina i uspešno se bavi poslom za koji se školovala, bez obzira na svoj hendikep. Potrošačima jeftinije da se greju na prirodni gas, jedini energent za grejanje koji Srbija uvozi, nego na ugalj, struju, pa čak i kvalitetnije drva. Za 6 meseci toplog doma uz gas je potrebno 41.400 dinara, dok najjeftiniji ugalj košta 44.000 dinara. A grejanje uz TA peć, čak iako se pune samo noću i najnovije su serije, staje skoro 47.000 dinara. Samo je najjeftinije i najnekvalitetnije drvo povoljnije od gasa i to svega 6.000 dinara.